board ya Pest Control Products Board muthikire ni ukumenyithia uju guranda washe kugira ndukene ri kurukitwe guranda washe kugira kuma ukagura kuma kire akuruki anga wita gatereka barabara withira mtu akiendagia ndawa kana kinyamo tithio bikibiki kana biashara baba thiurunkagia ndawa che kugira itithiurunkagwa kwina nduka iria chimbete kuthiro iki rikithwa kwendia ndawa iji tigira ugutega kethera ndawa iria wagura ina muori kana namba ya PCPB au kire lebo kana kinya karatasi ne bobongo ngobate kwethiro kithithia eta kire www.pcpb.go.ke kuona ndawa iria bakurukite na kurikithia itumika na ringa riboti watrimana na mtu okwendia ndawa ite kurukitwe no tubonte tonkuruki muthikiria ntumirie je bwambere kukinyira kuma kire Pest Control Products Board arania na boko kurukira email info@pcpb.go.ke kana uringe thimo namba 0720480904 na kaitene kale kaita ka kwithiro kithama 2G na weta 4G kama uko 2G ama uko 3G nuchereri maisha kidogo because mantu amengi sana no ethro yayo kulukana yano mantu tukiariria rukiriro ruare lakini mbere ya ukankurikania ate no ethro kiura thimo ya 4G na thiringi ngirisi lena mana kenda amenongo kenda na kenda 29.99 Safaricom ni ba uguthiri mantu yangu lukina bari kwira atire i kuwata tikiti eje kana rubunguroro kura thimo eje na 29.99 ya 4G Neon Smart 2 ni weta kire ukainya *544# ukathura tunukiwa plus ni option 0 with you then ugeta na message watu minoke duduka ya Safaricom wewe unapatiwa hii simu na 29.99 yake ni ukuthamia na ya weekend urunenge ya smartphone smart life easy life ya Safaricom tha ijirena ndake 15 muthikiria na nkwire okaire mbere twetera tugeta na mbere tigira no kugura mutujwa nice extra premium mutuju kuonekana supermarket weta wholesale rogeta shopping weta nduka ya retail wong marawo amendukera omba kwithirwa ukigura intobia ku ukethirwa ogitia mutujwa nice extra premium ne mutu muthikiria jo muthongi jo kwejo na nkima enthongi nkimeko ya nampu na nkurukine grade 1 na niga kenkega keruka nice digital city tigira wena muchere jo piwa mwa pishori kuma kithine kia nice rice millers kithige kibo bathiaga nusu ya muchere jo rajo megwa nterera cia moya wakinya nice digital city muthikiria ni stopover mono ya merumba me supporta mono kinya tugicokia nkatho tigira no kuria nkimeje kana muchere kana kinya kiria kyo thema ukwenda antwarea wenda kwa kurara kwina accommodation kwina swimming pool kwina modern fun park very modern na kinya antwagwi kamichema ni bena conference hall muthikiria gwatonya nice supermarket no geta shopping ye kuma antujonde ajakarika under one roof na kinya bena service bay njero anaomba kuthiro gitegerwa ngari ekube na maguta ya Shell petrol station ijire utino utumba kuthiro kinyo maguta antwarea nonto nayo katuka kwina gintu bati compromise tene quality na customer service wenda mutu muthikire turuga mutu timutu etie mutujwa nice extra premium etanduke ne omwere mpenderie mutujwa nice nagwa kwenda kwithiro kia distributor kana no kwenda kureterwa mutu akwe nagwe kana we na kiuri kana yendekithia ringa thimo namba 0729 661 667 0729 661 kana ingine 0755 200 197 turuga nice na nice extra premium na kila time ni nice wembere ibara restokere fully operation msharudi kwanza kuna kafiti kenda waibisha guns bara wando jeta ngomasi anzo lakini karibu sana Frank, thank you very much no tubakora kanyere kiroruari katwari mantu ya tunukiwa plus because ibithiri tukira hantu ao mantu ya tunukiwa plus mantu ya 2G na 3G na 4G some of them no bedo kinya maybe batakwelewa kimiro geto so sasa bombere buru i 2G ni nini bero tuira mantu ya tunukiwa 2G ni nini 3G 4G okay ambu ibaga mono no bakanyaka ke Mario tambeta wa Franklin Kithenji nditangoge na kampuni ya Safaricom na ingo ibaga mono no toba gutugwa togeni tomba kweja ntukwe narua kenda tomba kuelezera customer betu ofazira twinacho na mantu ja mega jara twinajo ngiareria kiure kio matini wadia mantu ja 2G 3G na 4G evolution ya network
2G i network irerio tene au kabereni na hiyo itumaira tu feature phones kana tutururu peke yake but na ito transition from 2G to 3G and now to 4G and currently even the other day to introduce 5G which is more faster now as compared ke dada yetu alifika ashafika watu nalinitusi nikakasirika. So Frank kiri mantu jaja tunukiwa plus imbio yo ngabo kuthithiria customer benu ja Safaricom iba kama no karimige kiore kiu so batu tha iji to realize there are so many people millions of people bando botumira katululu na be 2G na ilo turone batu ja Safaricom because we believe in empowering our customers na ku make sure at least iba ku move from 2G and 3G by the 4G ilo na ito raletere offer ewetu tunukiwa plus whereby the IG turete specific offer antobaraba tumera 2G na 3G peke yake na bado ja Safaricom to abalera it's like a subsidy no kuona tukabalera a certain amount and the other amount customer akairerera na ilo tukuga ntukwe narwa customer ule kutumira 2G na 3G itokubanenkera thimo ni on smarter 2 na kale atu chiringi ngirijere magana kenda na kenda peke yake yes so ndeja ndukene batere kwithirwa nkinya nambi so offer ne customer akibara bena 2G na 3G itoko batumira message all over number 2 customer no mbe guitegera wengwa ugaitegera kethera no go qualify ugata kithimo yaku with star 544 option number 0 so kethera thimo yaku ina option number 0 ina tunukiwa plus au ne okamenya oka opt in and then ununue ugure package ya oni 20 shillings na get 20 bob to equal 150 MBs okawa 20 minute talk time na 10 SMS varied within 24 hours so message ile choka utekinduka yonde ile ya kwa anaugwa Safaricom na kwamba iko na nkro thimo hiyo so mtu na churia atiri ndathama ni mawaya ye kungethro nkiona kiri 4G number 1 maega jara najo thimoje tayo getanduke na kumegora enda wa chiringi 5,000 na magana jana 99 but batu ke customer barape botumira 2G toba itoko baitira the 2,500 bakalea the 3,000 number 2 you know the current world anto very rely on technology na ukagura thimu na so many opportunities no umetumira kuthithia content creation ukaja kutha uko murimi no tega manto ja urimi yawo ukaja kutha manto ja news you can be streaming live so you get so many opportunities na inyako connect the other people inyaba outside the country yes na nikiki campaign ije gitumi kiribu na nyakiri customer number 1 living in the current world ira to the easy it we get ko na need ko make sure that it ko move on pamoja na customers bevu ira to baletrete offer hizi na smartphones hizi kenda at least to make sure it ko guna kila mtu goto gotigero nyuma tumba ku move on to reamo to twinde yes na imbingi bugo offer customer batu na ndetu ina kethimoji toko banenkereo ni on smarter 2 na inyaba bangi botumira 4G na 5G going forward still no bone thimo lakini baka megura na 5,000 magana kenda ja 5,000 magana jana ja 9 yeah 25,499 okay 54.99 yes na kethimo kuna so many things bomba kuthithia number 2 ukaja kwethira inyo tikumba ku afford kujukia thimu era in cash kututha twena ripa mdogo ukajukia thimu alafu ukalea kethei 500 shillings and then ukalea kethei 30 bob on a daily basis na ina so many things ndeneo even including kuthithia biashara and all these things na ngoniza customer maybe utena thimu akamenya ati are eligible kuija kwa thimu Thank you. Now, currently, anto iba kutumira messages, no to pick it out of the millions, barabeke in our system, ito banenkera, ito batumira messages. Na barabate batero na message so far, no etekedi mwe, ageta star 544, option number 0, and then kedra di mwe na tunukiwa plus. Definitely, o obtini ugore bundle we 20 bob, and then message igachoka, arafu eteke any Safaricom shop, ere within na ugwe. Yes. Na kingi maybe, sorry? Yeah. You know, Frank, tiko mekethwa antiba kumenya that rirua dimu na internet is no longer luxury. That no mwanka wethre wenyo because mantu amengi sana yo karika mitandao, right? Yeah. Yeah.
Yeah, so iyo ma urekia kuga thimo naru ati it's not all about luxury kana ukethira wina thimo ati for the sake of having it. Thigorwa naru even marketing ukethira kwethira wina biashara yaku ithithirwa online ojo ndekire ukethira ogwe mtu maybe wa game no ithira we stream live kethira mtu ku watch news mantu ja farming everything mantu content creation nego kwa avenue at least ukona something na mbete iko tona na no mwandu kabe rero antu barendi into mitandaoni kila kitu yani mantu yonde rero aibwetheka mitandaoni na without that maybe otebya kura kwendi bwethara bona payment options iriko so payment options ira twina cho ke thimo yeje no number 1 no ugure bundle through airtime no megure through M-Pesa no megure through Okoa Jazi no megure through Bonga Points and then ogura package you and then ukejo kare to the 2999 alafu toka konenkera your device mtu ambakura thimo ema itayana thimo no you qualify once. Once. Yes, take kila mtu. And the good thing about thimo you duo sim at least no kile you are 2 lines. Alafu ukendelea ikumetumira. Muthikiri ngwitikia nukuiga mantu jajo ndeja kwithirwa jakita na mbere na kiri tunukiwa plus offer nkare atia ge tunukiwa plus number 1 uka make sure no qualify kedha no qualify now ugeja message okay duka yote ya Safaricom and the good thing by the way nowadays Safaricom turaletere service akwe na customer betu thaiji turugorete more than 50 Safaricom care desk shops within Meru na Tharaka Nithi na ilo tochiketie mpaka mashinani tuetete even remote areas na terasima o travel all the way gweta at a distance weja maybe Meru weta Maua or something turugorete shops within the market uchi in remote areas tuna duka Jaroire tuna duka Morere Kionyo, Mitongo, Kadhwana, all those places, kila mahali, tuna more than 50 of them. And duka ichi onda china, thimo ichi yetu, na customer tu geto gaitegera, ukaijukiria next kwako. Yeah. Okay. So, kumaanisha ati ukararimu waki kumaanisha ati offer yake expire immediately, wane kira thimo? Yes, maanisha immediately or purchase thimo you can no longer qualify because a package you've tailored to ametera very specific for specific people. So mtu ajukia once ni wewe atiomba ko eligible just the same way ugo tumira 4G na 5G utomba ko qualify because by the time wajukia thimwera line yaku definitely tukamithithia swap tumireta ge 4G tumireta ge 4G definitely wata guteka kona already ugo we sawa already we ge 4G. Yes. Speaking of swapping ngaswap ate line go swap line yaku kenda umba go upgrade the only option iliyo ya go upgrade simu yaku kuma ge 2G kweja ge 4G number 1 au rekia no go qualify waja kinduka yetu ya Safaricom ukeja na kibande yaku tombe igo kuthithira replacement twathithira replacement na ndikenda itho tugutonyithia kire ya 4G. So kwina line ya Safaricom kwina line ya 2G na line ya 4G kana line no imwe line no imwe utekio ke kuchange kabisa the only thing kile kichange hii network na network na eja na advantage ya manto ja speed and all these things so by the time tago swapira line yaku utekio ga change ya number ikari remain the same kila kitu kila kithimo ni the same lakini the only thing na yatu ga upgrade line yaku kuma ke now the 2G na 3G tumeleta na ke 4G iteke 5G kire isimu what happens isim currently itabidi ame-upgrade kwanza isim no monkawe je toka kwa upgrade and then ukaendelea ikumitumira ino device boka make integrate na device toka integrate a device you don't have to use the physical SIM card nowadays yes au ni auto edit in future teu bwete thimo ikaumana ndite na slot ya SIM card na slot ya SIM card so tu integration and then eventually ukomba kumitumira kumau na kwina mantu tukwira kiria ja M-Pesa at 18 M-Pesa nikinyete miaka 18 na bwina caravan bwejete ndene ya Meru imbio yongo abo kwenda ku achieve ibo kama nono ntuba kiuria kiu thaiji tuko kwongwera miaka 18 ya M-Pesa kumaliria eraunchirwe aja nthiguru yetu ya Kenya na thaiji twina caravan ndishwa antuba baingi bonete ne kuthiurunka all over the country ne the other week nera Mombasa last week era Rift kiumia gike kumegoro na ndee Mount Kenya so ethiorunka all over the ikathiorunka within Mount Kenya ikeja kuma Meru ikeja kuma Wednesday in fact
taiji sendi tia Nyeri na Arua auke iria keja ira either mau but now on Thursday iro na tukathiurunka tukambiria Jamiru tukambiria Gakoromone rokire na twina goodies nyingi muno ira tujete kwa our customers itujete ku appreciate na ku vera ibwaga muno ntubaku tugwatira ki Mpesa because Mpesa ejire ku transition maisha no kona so twina itukuba some umbrellas t-shirt kobia airtime kwa wenya tukonenkera better in cash through Mpesa so twina so many things so itukoria customer vetu kura kunde tuketha twegita na iria pakeja bakenda at least bomba ku celebrate amwe na bautwi apart from nandi manzo tunukiwa plus frank na maybe Mpesa sokoni karavani mbingi babuja kambuni bukuthithia kenda kwithirwa kana bu support customers benu. Thank you. Nowadays, watu ya Safaricom itrone vizuri nyako we empower customers better as much as ibo tumira our products. Taiji to introduce into to ZDMMF because currently I'm about money market fund. They know invest in better tia ku somewhere na igakweja interest. Na ile watu ya Safaricom turaretera gitu gigwetwa zidi so gezidi ogekira mbecha and then ukan interest yes muthikiri ngwetikia go tuthikirite muno barabe na katululu tafadhali please make sure no kwithirwa kiriongira nduka ya Safaricom kenda umba kwithirwa ningi ukiewa thimu ukareaga kaora ntigwitikia kwina pressure ita nyakira wina kio ita tugo Safaricom umbe kwithirwa kiarani na bona ingwitikia in one or the other bukethirwa buki come up with an agreement na umbe kwithirwa upgrade nandi kenda umba kwithirwa kiuma kiri 2G frank mbere twithirwa tukirikia ni babu burenda kwira customers benu ateja kambuni of course twithirite muno twi part of the customers to give support muno ja kambuni buthirite nyabubu kichokia guoko imbie bomba kwithirwa kenda kwira customers benu mbere turikia ambuge ibwaga muno ki customer vetu nonto bakwenderea igo tugwatira na kwenderea kwitha vetu mera network yetu na batu ya Safaricom twi aja nonto at their service na iro batu tu appreciate nya customer twina gintu gitwa Mpesa Foundation kuna ndoto zetu itwira antu rire open baka apply to bakira irasi to bakira maskuru economic empowerment and all these things and to talk something about ZD okay, investigate ZD, no invest in yana thimaku and then can interest on a daily basis. So get a thimaku star 544 option number 5A under financial services. Okona ZD MMF na kedra okwa you are a Muslim, okedra ZD Sharia. Na ge ZD okedra no ko an interest within 24 hours. But ira chionde ogwikira ala within 24 hours okan interest. Na interest either owana depending na ita exchange na rate every day depending na dollar. Omba kwethe na area na 7%, rojo area na 6 au kana 8%. Alafu either ina gintu ito compounded interest. Compounded interest ni interest ira ko an and any ile interest umepata still una an interest on it so you get a accumulator so itukora customer beto kedra wina mbeta tia kumari just invest au na ukethera ukiona interest and the other thing kedrekeria ambali about our internet so currently twina routers turaretera ja Safaricom twina 4G routers na 5G routers i routers tio tumeka ge side ya internet na the good thing twina the 5G routers idati unlimited so router yu mbere itirauma a higher price so because you to understand economy thai kwa bet ni ngumu ge 5G routers tuichiendia 2,999 alafu ukona the best offers so kwena like 3,000 ukona 50 Mbps unlimited and then 4,000 unapata another 100 Mbps unlimited and then the good thing na route yetu tukueji ni kuja ina power bank so agotema ndunyanga steam ya or something and you go support up to 5 hours yeah na nyana utumira charge ni the most awesome so power bank so frankly finally mtu akiakura na tunikiwa plus ya akienda thimu akienda 29.99 so ina option ya kulipa mdogo
Unfortunately itena option lipa mdogo mdogo idio turoge batu ja Safaricom twathithia subsidy tugagurira ingi the 2500 na gokaria ingi 2999. Yeah, the only one ire na lipa mdogo mdogo i option is iwingi whereby customer nande ketha na go qualify akaria 500 ke kana kethre ni on ultra ngiri mo then akaria 30 bob on a daily basis. But iji batu is special offer ila twikite ya specific customers. Yes. Very well. Thank you Frank nonto bakuona kanya na kwija kwarana natu mantu angu atithania unkwire manjegi mpesa sokoni Karavano abaigwa please tafadhali umira muthikiria nonto inkwenda kwira miru bakethro be mutindo alamisi bete kianja kwina muriri lare na kinyantere ira cia maua nayo Friday day 2 bakethro bari chuka runyenje Embu na Kinyamoya kuwithirwo kiumira muthikiro mbe kuthirwo kimenya mantu mwanya jegie mpesa kinya kiure kira wina kimo biashara ukethirwo gitano manjege kuikuria kibiashara na kinya kwe mtu kiumbe kuona loan kire mpesa till na pochi kire baraba biashara na kinya withirwo kiono mantu jegie guikaria kumania na fraud kana ntu baraba enda muno kwithirwo baki ya gukurukira mitandao. Thank you so much mutegeri wa Wero TV atukuchokera utoro ronge kenda mubango ja kuukia jweta na mbere. Thank you Frank.